Jharkhand Mission Field kum som paruk alautling tareng maya amasain Jharkhand Mission Field din cham chibai in zavain kabu ka cheu pathian ko ngai na in Jharkhand Mission Field ahian rongbol na in ma ason vezela member te po kanpung vezel boka tuna hian rongbol tu ordained minister pro pastor hi som kanoma tin missionary som ngale pali nia Philokar hi som riale panni kanneya crossipai som lile panga le Genesis local teacher panni anoma kanzawa hian miza som kole panga kanneya tuna hian pastor bial pasari omin koran le preaching station za som le panni anom boka tuna hian member song song hi mi sang kwa zakwa somruk le paruk anneya mi som thum le pali velin sing kan latling lo dewani dumka jam tara danbat pakur goda le khunti district ate rongbol na nei thin ania kumsang ni som ni le panni atangkhan sahibganj district a kan luta kumina hian state ko puiran chia mumal taka missionary in dain fellowship te dinin rongbol na kalpui ani zui ta boka rongbol dan tlang puya chuan campaign mangte gospel team te medical ministry mangte media ministry mangte craft center mangte preschool te adult education program te bible correspondence le school manga rongbol na kalpui ania sungte chu pathian in malasom via in country a tin tuna hian BD Zirlai Sinod Mission Board hian mi panni min sponsor sakmeka tin nar Zirlai mi panni min sponsor sakmek boka tin hinni Bible School a hian kum tin voi ni Zirlai kanin tira kan fila hian filo kartur po hindi Bible School zir chuak deuhi kan handu boka tin chunga rongbol na kan nei mek lai chuan harsan na lam te po a omve thowa anti conversion law man na ani wangin film khur taka rongbol angaya kan missionary te vau han tok le warning han pek deu te po an oma tin kan biak in saklai te po a harsan na minan siam deu te po a omboka amaro su pathian ko ngai nain secular party in ron rela wangin tlemin boruak te po korano te trong trai puina zara adai chowele zel boka tuna hian pastor bial Charles Scott kan niangin pastor bial income puite JPM te po mumal takanai ni in JPM hi October ni ruk atanga ni riat sangni somni le pathuma khan nei ania tin pastor bial income pui hi March ni riat atanga ni som chung khan nei ania henga income pui ate hian ma son na kan hmua alom em ani pastor bial me chain khom puite thalai in khom puite le no pang Sunday school bial in khom puite po atheina muna tuna hian nei ani zel boka tin tuna hian pathian in kan rongbol na temala soma ko ran le preaching station hon tharte tin ko ran in dang te kan han nei zel boka tin tualu pa de po mumal taka thlangin kan thlang chho zel don bok ni na hriata tin ko ran pol danga tanga lo pakai hi kan som ni ho lovin Sinod Mission Board rongbol na duin kanin kai hruai na mitin in chan vo kan nei tele kanin ngai sang na te thlalhelin kumtin hi enge mozat azatel hian ron lu thina hei kumina po hian mi som hi le panga lai mai ko ran pol danga tangin an ron pakai le to a hei hian kan rongbol na pathian mala somani ti alan tira alom omlea tin JMF khoir hi mumal takin tunai hian kan kalpuya pathian in kan rongbol na temala soma ring thar baptisma changpoi kan nei thaviau zela pathian ni tin deu tho hi kan laneya nikum khan mi zaruk ring thar baptisma chang lalpan min pe a kumina hian mi za som le pakhat lalpan min pele to boka thilobom tak chu Jharkhand Mission Field a hian ring thar baptisma chang milin income le income pui le ko ran hatlang te kan tha maya tunai yang kan ko ran member zinga hian zirtir tu te nurse te police lam te tin bank manager te le university professor te po kan nei chho ta zela
ko ran member zinga sarkar na thok dang te pon han omzel boka hei hi thil thlamuan thlak tak ania helai rong bol na hi pathian khongai na in ma son zel turin abei seyom em ani lo me